Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza nongere kubaha ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio rero za Region Info kuri micro ndi Bosco tujye kureba rero amakuru agezwe kugeza kuri izi saha. Ibintu byahinduye isura byafashe indi ntera akawa mugani kugeza kuri ngubu rero amakuru ariho na yandi nuko bamwe mu bungabo z'igisirikare cy'u Rwanda bakuru ku rwego rw'abofisiye bakuru bamaze gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ntabwo byaje kugarukira aho ngaho gusa ahubwo n'igisirikare cy'u Rwanda cyose RDF cyafatiwe ibi bihano bishobora no kugera ku muturage wo hasi, kubera yuko ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahaye amablocks ndetse n'imiryango igiye itandukanye ni mishinga minini cyangwa se migari ikorana n'u Rwanda igihe kingana n'ukwezi mu kwitegura guhita bahagarika ibyo bikorwa byose bifite aho bihuriye n'u Rwanda. Ibi ngibi biri ku bafite aho bahuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari icyo u Rwanda rwavuze kuri ibi bihano turareba ni igiki, ndetse kandi nanone umutwe wa 23 nawo wigambye kongera kugaba ibitero ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani. Turaza kubigarukaho ibyaya makuru mu ntambara iri guza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israel. Iran yigambye kwihorera ku bitero byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Turaza kubigarukaho mu gihe abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko ibirindiro byose bya Iran aho biri hose bigomba kuba byasenywa. Ese aya makuru yo bihagaze bite? Ku byaya makuru nabyo turaza kuba tubigarukaho, ariko unyemerere ujya gutera mu by'ukuri muri zara bw'ibanza duhere hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari turebe uko byifashe mw'abantu mwe. Nsuza cyane nanone abantu mudukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye impande n'impande: Burundi, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Kenya, Rwanda ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Bigaragara ko rwose tugiye kuba twagaruka kuri ibyo byose. U Rwanda rushobora kuba rwagira ingaruka zikomeye cyane muri ibi bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyambere n'ubundi dukurikije situation ihari bigaragara ko bishoboka ko by'umwihariko ibihugu bya Afurika ashobora kuba hagiye kuba inflation cyangwa se izamuka ry'ibiciro ku buryo buhanitse, kubera ko iyi ntambara ya Iran nta kindi kintu igomba gusigana ibura rya peteroli, kimwe mu bintu bituma buriya mu by'ukuri ikintu bita ibiciro bizamuka, kubera ko ikintu bita transport iba yamaze kuzamuka, kandi buriya iyo transport cyangwa se igiciro ku ngendo kizamutse nta kindi kintu kigomba kubaho. Hari hitezwe ko agomba kubaho izamuka ry'ibiciro mu guhangana n'ibura rya peteroli biturutse kuri intambara ya Israel na Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko ari 20% by'utugunguru twa peteroli dukoreshwa ku isi ducariya muri iranzira. Ubu rero nibiramuka noneho bikubitiye ku kuba ubwo navuga ku Rwanda, nibiramuka bigeze none no ku kuba iki gihugu cyafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagira ibihagarikwa imiryango ikorana nayo, misoro ku bicuruzwa ndetse imishinga migari ifite aho uri hose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byasabwe n'iki gihugu, nkeka ko ibiciro noneho biza kuba mu by'ukuri byikubye ku rwego ruhanitse. Ni zimwe mu ngaruka zishobora kuba zaturuka kuri ibi bihano, aho mu by'ukuri zifite uburemere bukomeye cyane. Ikindi kintu nabonye abantu bavuga bati ntago ibyo twabonye ku Bubiligi, aho Bubiligi bwagiraga ibyo bukora, u Rwanda narwo rukavuga ruti natwe ni gutya, ukabona ko uruhande rumwe rufasha ibihano n'undi rukavuga ati natwe dufasha ibihano. Kuri ubu ngubu ntabwo bishobora gukunda ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera yuko Amerika ni igihugu usanga mu muryango w'abibumbye, ni igihugu usanga ahantu hose muri IMF cyangwa se ikigega mpuzamahanga cy'imari gifata imyanzuro ahantu hose mbese, ndetse ni igihugu gikorana n'ibihugu byinshi ku buryo ushaka gusanga mu rwego rwo kwirinda ko ibyo bihugu byatakaza amahirwe yabyo bikesha cyangwa se bikomora kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bishobora gukomeza mu by'ukuri iyo mishinga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhagarika ibifite aho bihuriye byose n'u Rwanda. Reka twinjire mu nyandiko turebe noneho mu nyandiko haravugwamo iki, ni bande bafatiwe ibihano. Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF ibaziza kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi no kugira iki, no kuba mu by'ukuri bararinze ku masezerano ya Washington. Cyo ni ikindi, ndetse bahabwa igihe ntarengwa cyo ko bamaze gukura izo ngabo
kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abasirikare bakuru 4 bo mu rwego rwa generali kubera ubufasha mu bikorwa bitaziguye ku mutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika ivuga ko ubwo bufasha burenga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyizeho umukono i Washington DC ku itariki 4 Ukuboza 2025 mu kwezi kwa 12. Iyo tuvuze Ukuboza no kwezi kwa 12 hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Niba mubyibuka neza ku itariki 4 ukwezi kwa 12 uvuga ukwezi kwa nyuma ku mwaka wa 2025 abakuru b'ibihugu byombi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse bashyize umukono ku masezerano bishimye. Ariko aya masezerano bamwe bakavuga bati aya masezerano yakubise igihwereye kubera yuko aya masezerano ubundi ntabwo byigeze biba ko ahagarika imirwano. N'iyo munsi imirwano ari ikeba nta munsi wabaye ubusa. Abandi bakavuga bati Amerika ko itagira ikitangaza ko ikomeza kuvuga ngo tuvi intambara twarirangije bimeze bite. Nyamara Amerika isa nkaho yarimo iratanga last warning cyangwa se nyiranarengwa n'igihe cyo kwitekerezaho, kuko Amerika narabwiye ni igihugu kinini, ntabwo ari igihugu cyo gukomeza gisakuza. Ndetse murabona ko ikindi kintu bahise bakora no guhita bafata ingamba zikakaye. Mu by'ukuri nubwo bigaragara ko Amerika wenda itari buze kuza kurwana muri intambara nkuko biri kugenda kuri Iran yakoraga imbaraga za nucleaire bidafite isura imwe, ariko ibi ngibi nabyo mu by'ukuri birakomeye cyane kuko no gutembagaza igihugu ku buryo budasanzwe. Amerika irimo irashaka gutembagaza u Rwanda kugira ngo mu by'ukuri bibe igihano cyo gutuma bisimbuzwe nk'igihano cyangwa se nk'ubundi bwoko bw'ibihano yendaga gukoresha. Amerika ivuga ko ubwo bufasha burenga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizeho umukono. Abo basirikare rero ni bande? Ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, uwo ni uwa mbere. Uyu akaba yahise nayo rwose aza ku rutonde rw'abafatirwa ibihano. Uwa kabiri ni umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi. Uwa gatatu ni Major Ruki Karusisi ukuriye division ya 5 wahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye Special Forces. Brigadier General Stanislas Gashugi ni umukuru w'umutwe w'ingabo zihariye Special Force, ari nawo Major General Ruki Karusisi yari akuriye mbere ukuriye division ya 5. Urumva ko Amerika mu by'ukuri abatotoye irangije ihita ibafatira ibihano. N'abantu rero badasanzwe cyangwa se n'abantu bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda, kuko nta muntu woroshye mu bafatiwe ibihano mu by'ukuri, kandi ubona ko nta muntu n'umwe udafite icyo asobanuye ku gisirikare cy'u Rwanda mu bafatiwe ibihano. Leta y'u Rwanda yo ivuga ko yatangaje ko ngo ibabajwe n'ibi bihano bya Amerika byibasira uruhande rumwe gusa birurenganya. Kuri Leta y'u Rwanda ivuga ko na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahubwo yakabaye nayo yafatiwe ibihano. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ku ruhande rwayo tuyigarukaho yashimye ibi bihano, ivuga ko ari ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo bihano bya mbere bikomeye bya Amerika kuri RDF cyangwa se ku gisirikare cy'u Rwanda no kubo hejuru cyane mu ngabo z'u Rwanda kuva intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya M23 n'ingabo za Kongo FARDC yongera kubura mu myaka hafi 5 ishize. Mu 2026 no mu 2025 kuri 2023 na 2025 Amerika yafata ibihano General uri mu kiruko cy'izabukuru niwe James Kabarebe hamwe na Brigadier General Andrew Nyamvumba w'ingabo z'u Rwanda RDF. Imitungo yose iri muri Amerika n'inyungu zose zo mu mitungo byafatiwe ibihano birahagarikwa, ndetse n'ibigo byose bifite mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ku giti cyabo cyangwa muri rusange bafitemo umutungo ungana na 50% cyangwa urenga umwe cyangwa abafatiwe ibihano byahagaritswe nk'uko itangazo ryo kuwa mbere rya Minisiteri y'Imari ya Amerika bivuga. Aha ngaho nyine ni ibintu babizwi automatically iyo Amerika yagufata ibihano, imitungo rwose yawe ibiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba yagize iba yahagaritswe cyangwa se iba yafatiriwe. Mu gutangaza ibyo bihano, Minisitiri w'Imari wa Amerika
Scott Bessent yavuze ko Perezida Donald Trump ni perezida w'amahoro kandi na Minisiteri y'Imari izakoresha ibikoresho byose ifite mu gutuma impande zasinye amasezerano ya Washington zubahiriza ibyo ziyemeje. Bivuze ngo dukurikije ibyavuzwe na Scott Bessent, ntago Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite kurekera cyangwa se kudohoka nubwo bafashe ibi bihano cyangwa se bateye iyi ntambwe. Niramuka idakurikijwe, Amerika igaragaza ko ifite ubundi buryo bwinshi cyane igomba gukoresha kugeza ku rwego impande zombi, uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruhande rw'u Rwanda bashyize mu bikorwa aya masezerano. Ati twiteze gucyurwa kw'aka kanya kw'ingabo z'u Rwanda, intwaro n'ibikoresho. Amerika ivuga ko igihe cyose bidatangiwe uruhushya n'ibiro byayo bigenzura imitungo yo mu mahanga, muri rusange ubucuruzi bwose bubujijwe hagati y'Abanyamerika n'abafatiwe ibihano n'ubucuruzi bwo muri Amerika cyangwa bunyura muri Amerika burimo imitungo cyangwa inyungu z'abafatiwe ibihano. Yongeyeho ko uwabirengaho azabihanirwa. Amerika ahangaha niho ruzingiye cyangwa se mu by'ukuri ni ikibazo kiri cyane. Ati Amerika ivuga ko igihe cyose bidatangiwe uruhushya n'ibiro byayo bigenzura imitungo yo mu mahanga, muri rusange ubucuruzi bwose bubujijwe hagati y'Abanyamerika n'abafatiwe ibihano. Ubwo ikijyanye n'ibicuruzwa n'ubucuruzi bwari buriho hagati ya Leta y'u Rwanda ndetse na Amerika bwahagaze, n'ubucuruzi bwo muri Amerika cyangwa bunyura muri Amerika, bivuga ngo hari n'ibicuruzwa byajyanwaga mu bindi bihugu ariko bikabanza kunyura muri Amerika, nabyo biba byamaze guhagarikwa tayari nk'uko biri kuvugwa muri iyi nyandiko. Kuki RDF n'abajenerali bane bahanwe na Amerika rero? Uraza gusigara wibaza icyo kibazo. Amerika ivuga ko nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Muganga yagize uruhare rukomeye mu gutegura ibikorwa operation no kuyobora ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko niwe ufite ijambo rya nyuma n'ubundi nanone kuri izi ngabo. Mbere y'umugaba w'ikirenga niwe ubanza. Major General Nyakarundi yahanwe nk'umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, aho Amerika ivuga ko zakoze ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Amerika yafatiye ibihano Major General Karusisi nk'uwahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye, akaba ari we nk'uko Amerika ibivuga wagenzuraga ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23, wari umugenzuzi wabyo uburyo byakorwaga. Brigadier General Gashugi we yahanwe nk'uwasimbuye Major Karusisi kuri uwo mwanya. Uyu munsi akaba ufite inshingano zo kuba ari ugenzura iyo mikoranire hagati ya M23 n'u Rwanda. Mu gufatira ibihano RDF, Amerika ivuga ko ingabo z'u Rwanda zahaye ubufasha bw'imikorere butaziguye umutwe wa M23 n'abakorana nawo, ndetse zinjiza mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikoresho bikataje bya gisirikare nk'indege nto z'intambara zitajyamo abapilote drones ndetse n'ubwirinzi bwo mu kirere. Amerika ivuga ko ubu abasirikare ba RDF, igisirikare cy'u Rwanda, babarirwa mu bihumbi bakora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho barwana ku ruhande rwa M23 ngo kandi bakayifasha mu kugenzura ubutaka bwayo nyine bw'izi nyeshyamba zafashe mu bice byose uzi bafashemo ibice. Amerika rero ivuga ko RDF inaha imyitozo abarwanyi ba M23 mu bigo bya gisirikare bya RDF, ndetse ko RDF ifasha M23 mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya harimo n'abava mu mpunzi. Washington ivuga ko M23 ifashijwe na RDF yakoze ubwicanyi butemewe n'amategeko, ita abantu muri yombi bazira ubusa, inakora iyicarubozo. Ntacyo M23 yahise itangaza kuri ibi biriho, ariko mu gihe cyashize M23 yakanye ibirego nk'ibyo ivuga ko nta ihuriye nabyo. Gusa kugeza ubu M23 iragenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo, birimo n'umujyi wa Goma ndetse n'uwa Bukavu. Nk'ingurane y'ubufasha, Amerika ivuga ko u Rwanda ruha M23 Amerika ivuga ko byatumye rugera ku turere dukungaye ku mabuye y'agaciro two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bigatuma haboneka amafaranga yo gufasha inyeshyamba za M23. Amerika ivuga ko ubufasha bukomeje RDF iha M23 buteje ibyago byo gutuma intambara ifata indi ntera igahinduka intambara yagutse y'akarere. U Rwanda se rwo ruvuga iki? U Rwanda rwamaganye ibihano bya Amerika ruvuga ko birurenganya, aho itangazo ry'ibiro by'ubuvugizi bwa Leta y'u Rwanda rigira riti ibihano byatanzwe uyu munsi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
byibasira uruhande rumwe gusa rwo muri gahunda y'amahoro birurenganya, kandi bisobanura ibintu uko bitari ndetse bikagoreka uko ibintu bimeze mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibitero bihozaho kandi bitarobanura bya drone hamwe n'ibitero byo ku butaka bigize ihonyora rigaragara ry'amasezerano y'agahenge bikozwe na RDF bikozwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bikomeje gutwara ubuzima bwa benshi. Kurinda igihugu cyacu ni ikirango cy'icyubahiro kandi ingabo z'u Rwanda zibikorana ishema ryinshi. Leta y'u Rwanda ivuga ko nubwo Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yiyemeje mu masezerano ya Washington kureka gufasha umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'ihuriro ry'imitwe yitwa Wazalendo irwana ku ruhande rwa FARDC ifatanyije n'abacansho bo mu mahanga, nta ntambwe n'imwe yateye mu kubikora. Itangazo rigira riti u Rwanda rwiyemeje byuzuye gucyura ingabo zarwo bigakorerwa rimwe nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyira mu bikorwa inshingano zayo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero se iyo yavuze iki? Iki gihugu cyishima ibihano Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abajenerali 4. Itangazo rya Minisiteri y'Itangazamakuru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryo rigira riti izi ngamba ni ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira ibarizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutabera hamwe n'ishyirwa mu ngingo rya nyaryo ry'ibyemejwe mu masezerano ya Washington. Izi ngamba zemeza ukuntu ari ngombwa ko ibyemejwe mu rwego rwa diplomasi bijyana n'uko ibikorwa bimeze ku rubuga. Leta iributsa ko umutekano urambye mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari unyura ku guhagarika ubufasha bwose ku mitwe yitwaje intwaro, iyubahirizwa ritajenjeka ry'ubusugire bw'ibihugu hamwe n'ikurikizwa ry'amahame yo mu mategeko mpuzamahanga. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashimiye Amerika ku ruhare rwayo ruhoraho, umurava n'ubuyobozi bwayo mu bikorwa bigamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Kinshasa rero yashishikarije Washington gukomereza aho ndetse ivuga ko ishishikajwe no gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere n'ahandi mu mahanga kugira ngo amahoro yuzuye, umutekano n'ubutegetsi bwa leta busubizweho ku butaka bwose bw'igihugu. Amerika ivuga ko ishyigikiye cyane amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwaduka kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Mu ijambo yagejeje ku gihugu mu cyumweru gishize, Perezida Trump yongeye kuvuga ko mu mezi 10 ya mbere y'ubutegetsi bwe mu mwaka ushize yarangije intambara 8 ku isi zirimo n'intambara hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, nayo rwose yavuze ko ngo iyo ntambara yamaze kuba yayisoza. Ngira ngo murumva ko ibiri kuba bitoroshye. U Rwanda rwakomeje kuvuga byinshi kuri ibi bihano rero. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye RDF na bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo bidashingiye ku kuri kwibiba mu ntambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye RDF ryashyizwe hanze tariki 2 Werurwe ubwo ku munsi w'ejo, rishinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa M23, ibintu rwamaganye kuva kera. Ngo ni ibihano byo mu rwego rw'ubukungu aho ababifatiwe baba badafite uburenganzira ku mitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajya mu maboko y'ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo wo mu mahanga, icyo bita Office of Foreign Asset Control. Abafatiwe ibihano twabagarutseho ndetse ni u Rwanda rwavuze ko bigoramye ngo bidashingiye ku kuri. Itangazo u Rwanda rwasohoye kwa 2 Werurwe ibi bihano bikimara kujya hanze, niryo tangazo rigira riti ibihano byashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi bireba gusa uruhande rumwe mu buryo budafite ishingiro, bihabanye n'ukuri ndetse binyuranye n'ibibera mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu 2025 mu kwezi kwa Kamena hasinywe amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Amerika. Nyuma ku itariki y'Ukuboza nibwo abakuru b'ibihugu bashyizeho amasezerano, mu gihe
mu biganiro byabiraga i Doha hari hemejwe agahenge kaganisha ku guhagarika intambara burundu ngo amahoro agahinda mu karere. Iri tangazo rikomeza rigira riti ibitero by'indege zitagira abapilote n'ibyo ku butaka ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ibikorwa kurenga ku gahenge kemeranyijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bikomeza gutwara ubuzima bw'abantu. Kurinda u Rwanda ni inshingano ingabo z'u Rwanda zitewe ishema no gushyira mu bikorwa, aho u Rwanda ruvuga ko byose bikorwa kubera kurinda igihugu. Itangazo ry'u Rwanda kandi ngo rigaragaza ko ibihano byafashwe na Amerika bibogamye kuko ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemereye Washington ko igomba guhagarika imikoranire no gutera inkunga umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abase bakoze jenoside yakorewe abatutsi, ariko ngo kugeza ubu hakaba nta cyakozwe kiganisha ku kurandura. Riti ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo abacanshuro, imitwe y'inyeshyamba y'abayizanguni izwi nka Wazalendo n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR wasugoze jenoside mu Rwanda barwanira hamwe n'ingabo za FARDC. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje mu masezerano y'amahoro ya Washington guhagarika gutera inkunga FDLR n'imitwe iyishamikiyeho, ariko nta kintu na kimwe igeze ikora kijyanye nabyo. Kuva amasezerano ya Washington yashyirwaho umukono ku itariki enye Ukuboza 2025, u Rwanda rwavuze kenshi ko rwiteguye kuyubahiriza ndetse ateganya ko ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho zizavanwaho, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarahinduye burundu FDLR. Nubwo ibyo rwabyemeye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje intambara n'imikoranire na FDLR. Mu cyumweru gishize umuvugizi w'abarwanyi ba M23 Wiringoma yiciwe mu gitero cya drone cy'ingabo za Kongo, aho bigaragaza ko zikomeje imirwano mu gihe M23 yavuze kenshi ko yiteguye kubahiriza agahenge. Kugeza kuri ubu ngubu nyuma y'uru rupfu M23 ica amarenga yo gusa nk'ayo muhorero. Umutwe wa M23 watangaje ko ari wo wakoze igitero cyo gushwanyaguza drone ziteguraga guhaguruka ngo zijye kurasa ku basivile ndetse no ku birindiro byabo mu gitero cyakozwe ku cyumweru ku kibuga cy'indege cya Bangboka mu mujyi wa Kisangani. Ubutegetsi bw'intara ya Chopo bwashinje umutwe wa M23 n'u Rwanda kugaba ibitero bya drone kuri icyo kibuga cy'indege za gisivile, kandi ko babashinja gushwanyaguza enye muri zo zitaragera ku ntego, no kuva zitaratangira gukora. Mu itangazo umutwe wa M23 washinje ubutegetsi bwa Kinshasa gukoresha drone zinambura mu kurasa ibice bituwe no kubiba iterabwoba mu basivile. Ibitero biruka by'indege za drone byo mu cyumweru gishize Masisi byahitanye abarimo umuvugizi wa gisirikare w'uyu mutwe Lieutenant Colonel Uringoma n'abandi barwanyi bari kumwe nawe. Mu itangazo ryo mu ijoro ryakeye ry'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko ibitero bigamije gusenya drone z'ingabo za leta bizakomeza niba ubutegetsi bwa Kisekedi butaretse ibitero by'ubwicanyi ku basivile mu bice M23 igenzura. Igisirikare cya Kongo kivuga ako gikora ibitero bisubiza ibya M23 bigamije kurwana n'uyu mutwe w'inyeshyamba, mbere cyagiye gihakana kugambirira kwica abaturage mu bindi bitero nk'ibi by'indege za drone. Mu itangazo Kanyuka yakomoje ku uyu mutwe wibuka amaraso y'abanyagihugu bacu ngo benshi bishwe, abarwanyi babo bishwe bari mu muvugizi wabo Lieutenant Colonel Ngoma ko atazibagirana cyangwa ngo agende bucece nk'uko rero mu by'ukuri bigaragara. Tunyarukiye mu yandi makuru, nk'uko na bibasezeranyije, Iran yatangiye ibitero byo kwihorera, akaba ari ibitero rero bigamije kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko babigaragaza, aho mu by'ukuri Ayatollah Ali Khamenei avuga ko Iran byanze bikunze igomba guhorera kuri ibi bitero. Ni ibitero byari bigamije mu by'ukuri no kumuhitana nk'uko bigaragazwa, gusa kugeza uyu munsi cyangwa se kugeza magingo aya amakuru yakomeje kugenda ajya ahagaragara, harimo Kuwait ndetse Qatar, Arabia Saudite, ni hamwe mu by'ukuri mu hagiye hagabwa ibitero na Iran bigamije kwihorera mu by'ukuri kuri izi nyeshyamba. Ni intambara hagati y'Amerika na Israel ku ruhande rumwe hamwe na Iran ku rundi ruhande, aho yinjiye ku munsi wa gatatu impande zose zigaba ibitero binini by'indege, ndetse ubona ko nta ruhande ruri kujenjeka muri iyi ntambara, nk'uko mu by'ukuri
bigaragara. Ubwongereza rero bwidekara bivuga ko butazafatanya na Amerika na Israel mu bitero kuri Iran. Umva icyo minisitiri w'intebe yavuze. Ibi ni ibihugu byahise bivuga ko byikuye muri intambara Amerika yashoje kuri Iran. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye uburenganzira bwo gukoresha ibirindiro by'Ubwongereza mu guhagarika ibitero bya za misile bya Iran ku bubiko bw'ibisasu bya misile cyangwa ahantu hategurirwa ibisasu bya misile kugira ngo biraswe. Starmer ahita avuga ko yemeye iki cyifuzo gishya cyo gukumira Iran kurasa ibisasu bya misile mu kirere hose no kwica abaturage, ariko yashimangiye ko Ubwongereza budashyigikiye ibitero bya Amerika na Israel. Minisitiri w'intebe avuga ko Ubufaransa n'Ubudage nabyo byiteguye kwemerera ibikorwa bya Amerika ku birindiro byabyo gusenya ubushobozi za misile za Iran, ariko bidavuze ko bo bashyigikiye ibyo bikorwa by'ibyo bitero bya Amerika na Israel kuri Iran.